Magsukor. Alhamdulillah Rabbil Alamin. ثم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم الله بالمغفرة والأجر الكبير وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jari puas dain hapamuji serta pagsyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jari nesab kita niyo hajaman na to ini. Amunin waktu puas maghrib. Waktu ini insyaallah Ta'ala kumawa kita niyo pengajian. Daing ha Suratul An'am ayat 2. Firman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa Allahu fis samawati wal ard ya'lamu sirrakum wa najwakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Biaita doon ha ayat ini sintuhan na to Rabbul Alamin ipapapayta ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkain siya daak niya in Allah Ta'ala amuin nakatatayim babaw dahing hapakarajaan sin ipon niya hati niya amuin hangaron sin ipon katantan piapan jari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin Tuhan piag tatag ipunan sinyad to taas kalangit-langitan nito iban na sin yari hagin lupaan amo na in gumi naman jari in yadto sila atin niya taas silangit yadto katantan iban sin yari hagumi ni nahak sin Allah Ta'ala in subay siya pagtag-ipunan karna in katan limahil deng hapya panjari niya siya katantan in nagbabaya sarta nangipati hakatan deng hanikmat sintuhan na to Rabbul Alamin. Labi luwa na tuod amo na in nikmat sa lago-lago tiyaga masin Allah Subhanahu wa Ta'ala harua long tatumpukan atawa pagtawakon long niya lista kalain amo na in dua long ta tumpukan mahibo gaton mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amo na in mano siya iban sinjin sila ra india aksin Allah Subhanahu wa Ta'ala iban jian sin karayawan haadlaw gana-gana buat malaingkan ingkatantan nagtatag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biaitat sintuhan na to Rabbul Alamin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Wairon hang sulag uno-uno ring hapiapan jari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala buat malaingkan ini nananasbi pa Allah Ta'ala. Namuji pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban himahajat Tuhan Rabbul Alamin sin uno-uno katantan in sila inilimahil maripalaw man singgumi ini damikyan inyad to halaw atasil langit yad to
aun kan diri niya parsukuan dirhil sin Allah Ta'ala sabab sing kabuhi nila rihalaw man sin dunya ini. Naman jari in parkala sin manusia biya kato taniyo amoy in piyapan jari kita niyo karena magtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala biya na si parman sintuan na turbul alamin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way ako lang niya nagpapanjariha ini jin iban si manusia buat malaingkan hangkan ko piyapanjari induayan supaya makapagtag-ipon ka ako. Naamo yadto. At niya in kita niyo subay hadya tutog in pagbabuka na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atihon na to marayaw in kita niyo piyapanjari sin Allah Ta'ala wayroon maksud doon buat malaingkan in bunga niya harap kato taniyo. In pagtag-ipon na to sabab sin ikadawhat na to sing kasandangan haadlaw gana-gana. Wala kita niyo piyasaran sin Allah Ta'ala papagbaya-bayaon sing kabayaan na to buat malaingkan in siya nagpapanjari haipon niya lamud kita roon sarta nagpara siya raak marikato taniyo hasupaya aon singuran na to himindo kato taniyo simpanawhid patuhan Rabbul Alamin himindo kato taniyo bang biadin lo paragbos simpagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na manjari pialahil kita niyo rihalaw man sin gumi ini ubos dihilang kita niyo pangumulan mahaba sarta doon haon ang parihil kato in kagugunahan sin udyot pamaranan na to amo nalong niya impag-ianon ini doom iwan sin adlaw atawa adlaw iwan sin doom wa sakhkhara lakumul layla wan nahar dirihilan hipa pagkakunahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in duman iwan sin adlawan ini sarta doon haon laong niya wa amaddakum bi ni'amihi wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu sarta biyaita doon haon gianapan sin Allah Ta'ala inni matyadto amo indihil kato tanyo ingkatan kakunahan na to halaw man sin langit ini iban sin gumi ini katantan amin mahasil na to kapag kaunahan na to pabaran na to kita kamo in pagpalabisin Allah Subhanahu wa Ta'ala at sabab yan subay hadyahi katukbal na to inhak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amo na yung pagtag-ipon harap kaniya way siyukat dugaing sin Allah Subhanahu wa Ta'ala rin kato buat malingkad pagtag-ipon harap kaniya iban singkatan susukatan sing kita niukatan subay ring kaniya katan in susukatan na to hati ni harap na to kaniya mangayo karena inyaon katan hasupaya amuin matunggal na to siya hatungod sin pakaradyaan pagianon pagtauhid panauhid tunggal isa-isa na niya inhajaton na to iban isa-isa niya rain pagtaatan na to amuan to in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab indihilan niya kasandangan haadlaw kana amurain ini manusia biakato iban sinjin amuin laung ta doon hayaon uuyan siya namin dua ini parwa parkala da bang bukon siya pasurga panarka nasabihan in pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akniya nagdara marikato taniusin pagpakuyag iwan nagdara marikato taniusin pagpaayad hahamal ibadat atau paghali sininang karuhalan sin Allah Ta'ala iwan subay tanuugon iwan halgaan iwan pagbulok binasahan in katantan kakukuyagan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na palita sa lago-lago
in Rasul sallallahu alaihi wasallam pa ummat niya. At sabi to, bang kita dumawhat simpalita daing kaniya, di kita niyo malusot di halaw man singgumi ini. Madawhat na to ingkasan nangan di halaw man singgumi ini, daing hanikmat kagunahan sinudyot pamaranan na to, iwan sin nikmat kagunahan sinyawalihan na to, dito haadlaw gana-gana mga katawtay manghuran akam Islam. Nasawabian, in janji sin Allah Ta'ala kato taniyo misang pabiyade nin taod sindusa na hinang to halaman singgumi, wa'adahumullahu bil maghfirah wal ajril kabir. Amin janjian sila sin Allah Ta'ala hatinya kita niyo yato sin kaampunan banging kita niyo mangayo da kaampunan pa Allah Ta'ala. Labi lupa na tuod, in amoy indusa, bis tareng hamang dusa sa lago-lago, subay tuodin yan, pangayuan kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta dahing kaampunan niya to, amo na in sabab sin hikatukbal kato taniyo in tutungbasan sa lago-lago. Dahing hatuhan na to, Rabbul Alamin. Nasabihan, in inikatantan, amo na yung pagyanon nikmat kakukunahan sinudyot pamaranan na to, halaw man sin langit iwan sin gumi, biya na sin ulan tumo, dahing hatas sin langit hasupaya mahumud in lupa, dahing hasabab sin kahumud sin lupa yaon tumumbuin, ini tumbu-tumbuhan maripagwa sarta magbunga, doon hayaon, kana naman na to na isab, sinudyot pamaranan na to, in lanab sin nikmat sin Allah Ta'ala buat malaingkan misang pabiya din lanab niya hindi lauman sin dunya ini di dad tulong ta tumatas ka to taniyo amuin ini long tahi kapag marayaw na to karena bangsiya nakalando impagpakay na to doon haon mabinsana na to na in ginhawaran na to mayta inilaw niya maksud sadya li tasta'inu bidhalika ala ta'atillah. In kataan sinamuin nikmat sin Allah Ta'ala, kagunahan sinudyot pamaranan sin kita niyo, in ini mahinang sadya tatabangan, harap paginhawawaran na to asupaya makapagtaat kita niyo pa Allah Ta'ala, amuin makaan na to hinangunin piyang daakan sintuhan na to Rabbul Alamin. Amo yan. Naamot tundeng hasabab sin, ini halkaan na to damikyan, inamin diak sin Allah Ta'ala mari, pababaw singgumya supaya kita niyo di makahinang sinamin hinang karurukalan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang hadya urulon na to madtumadtuin, daakan sin Allah Ta'ala labi lupa na to, inamoy in dustur sin agama Islam, atawa amoy in ini sara sintuhan na to Rabbul Alamin, amo na yung piyanaog marikato taniyo, labay ring haraak sin Allah Ta'ala pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyay ta doon kato taniyo, amoy in ini paminigan sim marayaw iban sim mangi, amin biyay ta kato taniyo in wajib iban sin, ini hiaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaon biyay ta kato taniyo in katan sim magmumpa at kato taniyo iwan si makamudarat kato taniyo na in ini yariri hadunya kiabutang labay reng hapag-ammal sing kita niyo karena in dunya ini darul amalun, in dunya ini lugal pag aammalan, wal akhirata daru jaza, inadlaw akhirat amuanin laung ta lugal pagtutungbasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Way napagamal dito. Tungbas nga jadyain daw ini dumatong maun pa amin mga sila nagmatuyo, himampit sin nikmat sin Allah Ta'ala, amo na yung pagmatuyo nila himinang sin ibadat patuhan Rabbul Alamin. Hati niya, hasawabiad to in sila, di hadun niya, subay in pag ini jakahan na to doon haon, amuin doon kita niyo lang ta magsasaw sing ginabaran na to himinang sin yang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harap paadlaw akhirat
Sabab long niya, in dunya ini, at dunya mamar. In dunya ini, larayan hadya. Bukon siya lang tapaghulaan. Biyan. Amad to, wal akhiratu hiyal makar. In adlaw akhirat amunin lugal, katutugan sing kita niyo. Akahinapusan sin kabuhi na to, puas. Laong tarumatong in pag-ianon, adlaw akhirat. Amunain adlaw kahinapusan sabab puas lang ha adlaw yaon, wayron na adlaw rin nakita niyo mag-itong sina adlawan. Way na hangkan na tiyag adlaw akhirat sabab kahinapusan na sin adlaw. Way na adlaw hikaruwa hikatu hikaupat way na. Bihan di nakita niyo mag-itong dahil nga isning sala sa alwa amis jumaat sabto ahad. Bihan to ay na pag-itong na to. Ni'mat na sadyain jumaat to pa mga sila bariman. Sarta mulka na sadya agab siksa sin Allah Ta'ala im mga sila amin nagkupur pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamoy adto insubay pag bulok binasahan na to in amunain amal yugila sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain Quran mahamulya sarta piyatarang si Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hasun na niya. Hati niya in pag-anon doon, in Quran amo na in sara, in pag-apply sin sara amo na in sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na, di man jari kita himinang tungod paparkala pag-ibadat, bang bukon labay ring haraak sin Allah Ta'ala karna di siya makasud-hasun na amo na in application sin Quran, amuan sababing pag-ianon lang ta, ini sunnah at tariqah. Hati niya dahanan. Biadin kaagi sin Rasul magpatarang sin kakahinang. Amin si singuran sin kita niyo. Sartain kita niyo biyaitaan lang sin Allah Ta'ala. Wa ma'atakumur rasulu pakudu. Wa ma nahakum anhu pantahu. Bihan. Uno-uno na sa dyan naramaon ka niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atin pag naramaon sibo dapyang daakan niya. Sibo dahinang niya. Sibo dahinang si mga kasahabatan niya, wala na siya nang lang, wala na siya si Magda, in maana niya kimugdan na hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, na inyad to katantan, lamud yad to ring ha, tarika sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tumtumon na to mga katawtamuran. Hakabuhi na to, ikaw iban sin ako, tibo kita anak sin Apo Adam. Anak ka po sin Adam alayhi salatu wassalam. Di kita niyong hadunya, magpinda-pinda yung kahalan na to. Di magtutog, mahita, sabab biya dasin, pag napasing kita palaong pagwa, di yan magtutog. Di man jari kita magnapas na hadjarap pagwa. At tawarin na, di kita man jari lang tahanggot na hadjasin napasarap palaong. Di, subay siya, inyan, mag-subli-subli. Hasupaya in pakaradyaan sing kita niyo bukon siya tutug di halaw man sing gumi ini biada sin pagpaon sin dumi banadlaw in kita maghali-haliwang dum bang adlaw roon haon himibal kita sin mapatot tahibalon haturan sara kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaw niya roon haon in ini long taha amin pagpit na pinda sing kahalan sing kita niyo katan ini roon hay ni magpinda-pinda raisab in nikmat sintuhan dumatong maun kato taniyo. Numaog gumaban, numaog gumaban, numaog gumaban. Biadahan. Samay taing gumaban kato na inya to tay maun na to, paparan na to. Kakunahan na to. Unuing kakunahan doon haon, may nang taibadat yung mga yaon katan. Subay hadyan na to, hipagsukur pa Allah Ta'ala ring hawakto pa wakto. Inimat sintuhan Rabbul Alamin. Amin napasud na to palam simbaran na to. In amal na to amuring kaya pagsukur na to pa Allah Ta'ala. In wala na to kaya pagsukur sukuton kita ni hadlaw akhirat. Bihan. Damikian in yaon katantan. Biyayta kato tanyulong niya in pagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala timindo gato parkala. Ay kaon to itindukanan si pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon yan to ula-ula. Muna-muna, dahil nga pagsukur pa Allah ta'ala, amin subay na to kilahon,
in nikmat sin Allahu Ta'ala, aun doon nikmat laung ta batinan wa zahiran. Nikmat lahil iban nikmat batin. Bihan. Na, aun yan, in nikmat lima lahil, amo na yung kataan, mapakay na to di halaw mansin, gumi ini. Sata ka na naman na to, hakabuhi na to. In nikmat batin amuin, ini ipatun na to marayaw ini karna parsukuan inisin, ini nyawalihan sing kita niyo. Bihan. Na, hati niya, suway hadya, doon haon aon parsukuan sin jasad, pagpatambok ka niwang patambukon, ataw magdul ka niya sinamuin sarang-sarang kakunahan niya, amuin gumaan siya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan in pagtaat pa Allah ta'ala mo ni parsukuan sin, nyawalihan sing kita, suway magsibo in kakukunahan sin nyawa, nyawalihan sing kita, iban sin kakukunahan sin jasad sing kita. Hasupaya makulasog in pamaranan tahiminang simpiang daakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Manjari, ini karwa kahalan, simpagsukur, biyay doon haon, labay ring haamuin, susulay-sulayan sin Allah Ta'ala. Tutukasan, ibtilaat min Allah, amuin sulayan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, naroon ini, kakunahan ta impagsabar. Kakunahan sin kita impagsabar, haparkala sin uno-uno na tutukasan, may ta. In pagsabar ibadat sa lagu-lagu. Bihan. In pagsukur ibadat sa lagu-lagu. Na subay hadya magmisra in dua ini. Di mabutas in pagsukur iban sin pagsabar. Bihan. In pagsabar amunain pagpupu sin udyot pamaranan taha supaya kita rimag unini maghalong si magbibisara. Biasin uno, amoy inpo-puon na to indila na to, di mamisarahan sin, bisara piyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabaran na to yan to. Amo yan. Na, ini, di kita makapamong maghalong sin uno, kababan sin dila, amoy suway na to, didulan siya, palagtikon, madtubihan. Hati niya suway hadya kita masandal. Iban sin, puon in udyot pamaranan, di pahibalon, maun pa amin hibal pa, hikasato sin amal sin kita niyo. Karena inyaon, bukon sadya kita niyo in, amuin, diaak doon haon, laung ta, sin harap paginhawaran na to, sampay parugaing den kato tanyo. Bang nato, di binsa na unimbaran nato, subay kita niyo di maminsa na harukaing den kato tanyo. Sabab sibu da kita niyo iban sila, labi-labi na to din bariman magtaymanghud, labi-labi na to din muslim magtaymanghud, naim magtaymanghud subay awno ning pagtulong tabang. Subay awno ning pag saw-saw, dahil nga mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang muadtuin, laung ta, subay mahinang ini, tindukanan sing kita halaw mansin ini gumi ini. Ini katunya dahil nga mga pagsukur lang ta, alamat niya at tindukanan niya ibtilauhu bil hawa wan nafsi was syaitan. Sulayan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala karena dayari kato taniun nafsu. Ammaratun bisu, ingkatan manusia yaun kaniya nakalanduin nafsu niya. Nasubay hadya mapupo niya yaon. Punuin ni kapupo kaniya, amo na yung pagsabar. Way makapupo do kaing, amo na yung pagsabar niya. Doon haamuin, di siya himinang sin kasatuan, kadukalan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hikaroon niya aming ginhawabaran sin kita yaon. Sabab, biya na sinagi, di maghundong impagpinda-pinda sin kahalan ta. Kabalikan ko, biya da sin pagguwa sin napas, harap pagguwa iban sin pagsugod, halap palawom sin, ini gaunggang sin kita yaon. Naramik yan, in syaitan,
Laung ta asyaitanul aduul akbar. In syaitan amuna in kuntara rakula sin Allah subhanahu wa ta'ala, dia kita niyo hipakuntara ray sabkato taniyo pagga siya kuntara sin Allah ta'ala. Amuna in laung ta ini inahinang kuntara sin kita manusia sa ta labi-luwa na to kuntara sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Na ini katantan di kita niyo laung ta ini pasaran sin syaitan. Ba't ini katantan sambil biyita niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunin hinangon niya. Hawak to piya ngayon niya pa Tuhan Rabbul Alamin. Di na siya mikisiksa atawa ini hawak to sin ini lianat na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na siya pasukon pa Tuhan Rabbul Alamin. Di na siya makasukan na in siya piyalayo na rin ha. Tuhan natin na rin ito siya ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala na laong niya piyangayo niya pa Allah ta'ala amuin dito na laong niya hakay na puson sin Allah ang pamu ako binsanaon. Napagubos laong sin ini Allah ta'ala kaniya inna kaminal mundarin atungod simpa ngayo mo na ako kanya udulan tanakaw. Naroon hayaw no ni nagin niya. Napagdamo ako di ulan na sing kabayaan ko, harihayaon, laak udan na lahum siratakal mustaqim. Min bayni aydihim, wa min syama'ilihim, aymanihim, wa an syama'ilihim. Deng haunahan, haulihan, patu palawa, hapaan ko sila yan. Sa talong niya, wayroon doonhan, amuin, magad kay mo, to magtaat kay mo. Amuray mga sila, aun ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Illal mukhlasin, amuin mga tao, aun ka-ikhlas sarap kay mo. Nahati niya subay na to ipatunin, jantong na to inising ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkitan niyo maghinang karna niya. Bangkitan niyo magpajatusin hinang karna niya sa yaon di murukot laway ring hasara niya napatarang sindaak sin Allah ta'ala amunin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman to mga katawtay manghuran haagam Islam. Na sabab yan, di makaharong katuin syaitan. Aun biyabay taasal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniwang biya din kita niyo amuin makaayad sing ginawaran na to. Amin di siya makasuok. Bihan. Mataod din nga mga biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya si mga magbasa kaw sin ini Ayatul Kursi. Bihan yan. Amin di makasuokin syaitan doon. Magbasa kaw sin Suratul Baqarah. Yaon, haway mo makaminsan yaon to adlaw ri siya makasud palom simbahay mo. Bihan. Iban sin bangkaw nag-uno. Bangkaw ini wudu, tiap-tiap, ini batalin wudu mo yun, magwudu ka. Mahita, sabab, laong sin Omar ibn Abdul Aziz, in syaitan yan, laong niya, duwain paghulaan niya. Hambok paghulaan niya, laong niya, roon halom sinlungag sinilong mo. Doon siya tumapok. Nabangkaw mag-air, paghanggit mo sin tubig, ang pamuhiso nga pakuha, mangsut siya rin doon, di siya makakuha. Atin niya, di siya maghula, bang bukunda, halukal, malumi. Bihan yan. Na bista roon, inlungag sinilungtay ni malumi. Hangkan na ini, bang kita mag-air, pahanggutan sin tubig, supaya mahumud doon in lumi, pagsunga mo, yan tunam yang sut pakwa. Muklas na. Nari na siya makapaghula doon. Nalaong sin Omar ibn Abdul Aziz, banglaw niya, makaig na siya rin doon, napaghula-hulaan niya yan, amunin lungag sinilong tayaon, marisya pa, taas sin akabata iniriha, dapit palawa, biya long niya inlupan niya, biya sa lupa ambak. Ampan niya, long niya, hituntun insungay niya, madto pa, yun, jantong mo yun, doon niya kauhakasakasan. Bukon siya magkakasakas dahil nga tayo nga ta, bukon. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. In mga kasakasyan,
amunain longta ini syaitan khannas iwansin ini manusia syaitan da isabbiha. Mapandai yan. Dengan mga ini syaitan manusia, amo na yung mga ini munafik. Bihan. Wan ingat nila magbisara bihan, tansangan kau bantukon na bihan, malukos kau. Kumasin ini sin mo, ring halam simbol sa mo, hiruhal mo kaniya. Amo rin sabi, timbaksod niya, piyuhong niya kay mo. Nabang siya mabiyaksan na bihat to hinang mo, nadaran kau niya biyabantog. Nabang kau minum sing kabantukan niya to, na di nakautuan makapuklas din kaniya. Bihat to na jajay hinangon niya. Amo na hinang si mga munafik, amo na long niya, kabtangan lahan. Lahan, amo na kabtangan maluoy. Makuyag dungokon si mga tao, makuyag babantukon di halaw man sing gumiin. Naamoy adto mga katawtay manghurana ka mo Islam tiyo-tiyo pagpatumtum daing haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain ayat 2 na sabot na to wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. In Allah ta'ala amuin longta halaw man sin kalangit-langitan yaon siyain nagbabaya singkatan piya panjaring niya yaon. Di kita niyo makahibal wang bukunda kabayaan niya kita pahibalon. Uno-uno rin ang mga tutumbu-tumbuhan. Siyain magdirihil sing kakukunahan katantan. Siyain hahajaton sing katantan. Hasabihan to way hajarapat subay sadya siya yung pagtag-ipunan na to. Subay hadya siya inalupun na to karena kaya ingatan niya in rahasia na to intiya tapok na to kaya ingatan niya in yaon pialalahil na to yan labi luma na yung kahatya kaya ingatan siya ng Allah Ta'ala wa ya'lamu ma taksibun iban kikita niya in aming katantan kihampitan na to halaw man sin langit iwan sing gumi. Inyan naroon na hadya kita tumutubawak to yan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yeah.